Hello friends, hanya hai lam sokondor joto nai tongnai rongna friend norok thumbnail nugubain saiman kana jang tini o video tam no sana nakya friend ang nong na haibani kisa sairwana omangke BSNL hoite je notification ongkromani junior telecom officer ni bagi je recruitment khlainai hnai au totally fake mo borok je tabuk je norok nai tongmani omo bebang no fake o notification no viral lang jangka kubangma borok no YouTube abur khaikya haifano omo no saklai reka borok BSNL ni torop theke borok ni official Twitter tei borok sai reka mo fake ongkhorei news ngi tokha mo fake ongkhorei tongkha nai kabon sang proof banali ne lasi ang nong proof phungnai narok video no presentation ni paithak jora nai tong devon bagai ke friends sangor naligana borok tam ni sikhya o jagabo और पोस्ट ऑफ जते अंखर कहानी सिखाबर और नालिनाय और पोस्ट रंग नगु तंगमंग के जूनियर टेलिकम ऑफिसर बगे जेतलांग नाइन सामनी ओ जागो पोस्ट नाजी वैकेंसी बसक फाइयो जागो 11705 जागो वैकेंसी फाइसक बजाय फाइसक बजा का बाइक जागो सेलर डिटेल्स जतन सिटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रंग नि बागनि जतन सिरजा एबार मोस्ट हट नोटिफिकेशन नि सावर जे ओ जागो जे ताबुक सैजागै तंगमानि अमंग के कुनो ओ जागो कैटेगरी वाइज रंग नि बागनि सैजागिया o jaga online bahai khlanya bo swijaya ko tam ke January last dige jetlangnai nei jetabo video je viral ngi thongmani amo bebang no totally fake obo sangtabo purum nalinai bahake fake ngka sangtabo bongni official Twitter account no borok je tweet khemani abono nalisinai proof ngka friend rok tab nugui tongo mongke BSNL ni bongni official mo Twitter account on bisingte borok saklai reka sangtaba borok je saklai mana abono nalinai norok nijini Twitter account thangi norok nai mannai o jaga swijak BSNL India rajai norok search kangka mannai hingke singoro tab nalinai je borok tamni saklai reka abono hingke friend norok tab nugui tongo mongka ke borok saklai remani o jaga tamni sikanai norok please be aware from fake news. Our fake news ni saka this news report about BSNL JTO recruitment 2023 is not true. Abo je tlangna ni je ongkhor tongman je news so tabo abo fake ni bro sagler ka bono official tweet khlainai o jago tep nugui tong nor advertisement number rok a jaga je ongkhomana joton sair ka bro obo jodi norok ora ongkho kanka jodi BSNL hoite kono kisu job ni bagi tlangna ke brong ni website dirija o website je ongkhomani notification amne simne norok believe khaidin ne borok sikya ke je tabong khor tumna mo bebang fake oro nanya di o sangje thajing upule ona limani a vacancy rok o jago bebang sirika JTU ni bagani recruitment 2023 or notification no je saklai mani o jago vacancy 11705 ta tlangnai hnai abo borok sair ka norok nanya di oro poribo nai manai norok niji Twitter thangibo o jago norok porina di totally fake o jaga BSNL JTU recruitment 2023 is award for 11705 vacancies on the official website. Candidates can check here the details information mentioned below which includes the educational qualification age limit and other important details for BSNL JTU recruitment 2002 awon bebang fake norok nanya khetabu norok saibo manka omai ke norok teba tipra haste tai all India ni job notification mana boy nora national lukreng jongdi sob somonya ang norong boy genuine job notification tubu tongnai hingke omai ke norok mana boy sastre khaitondi je frang video upload khaya fun norok mana boy hingke tini video asung sinai norok joto nai tongnai belai khna hammai।